Jadi boleh tema disahut Amang Raja inang sori pada bunguan nomor habot roha bunguan natari wilu jong manuai habi disol inalahu majaham dudur ngoluni amatta situa di sinaga manang pawiwin alai sebelum sahat punya pusi Amang Raja inang sori pada asaharu takas kita dahamu dumolo mahluka siang opung nami ya opung nami opung salomo ima situa hermanus sinaga nabangalak buru dirajai go sihotak dua ma anak siani opat buru dalanunga dumolo dialah tuhanta na onong pinok perni daupungi jadi saha manusia tuhami bapak nami namar kinuluhun dan dua anak kini namar julu may ima namar kuar situa jamuda sinaga namangalap buru nirajai buru manik manang opulance di basa-basa untuk hatama pitu anak doho 5 guru siani anggo siang bapak nabi napaduahon nak kini ima pendeta muliator sinaga nabangalap guru dirajai guru raja gugu anggo omak namyo omak di habis saluhut peparan ni opung salomo nama ngulu dalam mangulu dope pemaknanya ngamar umur 22 tahun sanggiat marihaton nai totong ibana di rumah Tuhan di gagasan hari pasok jadi ulah manusia tuh jujur ngoluni abang nabi nabos tang kakado-kado di julurka ima naupat orang lagi siang anak nomor 4 on namar kuar situa doktorandus Rudolf Sartono sabar derita sinaga MPDK mangala boru irajai si marmata sian jalan haji ulakma sinaga di basa-basa untuk harta rotonda sida 2 anak 2 boru 2 anak ima Winfried Karnailo sinaga AMT napaduaho Kantiano Cristianus sinaga ST boru na 2 ima Yanipo Kareni sinaga AMD dohot Jekergia Cicilia sinaga jaladang adong dope amang rajai nak soripeda namar hasohotan mula diberi kamu pamatang nasida long tugas-tugas anggo umurna masih belajar dobe amang inak soripeda apa tuluhon ia situa doktorandus Rudolf Sartono derita sinagao tubuh di Sikontang Aceh Singgil tanggal 8 Oktober 1964 dalam marsohotan mau di tanggal 15 April 1997 ia damamo marsikola tamat sian SD di Lipat Kajang Aceh Singkil SMP Yayasan Pendidikan HKBP Pematang Siantar SLTA Siap PGAKP Okumene Pematang Siantar dalam mendapatkan donasida S1 Siap Universitas Biama Medan S2 Siap Universitas Santo Paulus Medan Tarengot tukar karejuanda mengajar maabangon di SD Metodis Pematang Siantar saha tu tahun 2000 dungi yakat pamarenta mana ibana gabe PNS di Departemen Agama Kabupaten Simalungun mengajar di SD HKBP Jalan Asahan kilometer 4
sejak tahun 2001 ujung di Goluna. Ia damangon panguluni huniado manang parhalado di HKBB siang terbaru. Ima gabe situa ibana siang tahun 2000 satu nama rujung Goluna. Apedo sahih di damangon di tahun nasalpu alai dunia dibuat-buat pun di bagasan kegiatan sehari-hari. Dalam sepak do maru betul tiga rumah sakit dalam soangado idang marna balu. Dalam bersama saya di damangon 16 di bulan Desember tahun 2021 dan sapui lampo sama saidi gabe maos maharuar masuk rumah sakit nasida di rumah alai dan marna malu gariada kahe lampo sana do hinorhon ido di bulan Februari na salapku hubun hami mon marubat ni se Sino marunung mulnya mananyon di hari Selasa tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 8 WIB 5 alanya parsahidonon. Jadi tutup umur mah damangon 52 tahun. Songon lima amangina songon tutur molu na boy tarpadudor kami asal mangido hami to hamuna amang raja inak suripada nakariwilu songan gor ni ulot tasadaryo ulaun mangido tamiyang mangido hami at saluhuk na hulola nami tulang nami bona ni ari nami tulang rorot nami dohos suge amataraga inak karaja na makolong ni roha di hari asa huwag kamu mahami datang muna asa ang giat di barbugoy Tuhan karlumogi manginan namin ang makakabaluhon dohot yan akon na natininggalhon ni damangon asini roh Tuhan ka say diuloy Tuhan ka makapangiluan tayo Raban ako sa pamihami ang manginang nasa tiga tubuan lata Raban ako sa rahami nasa pula bigyan upoto hata alani dinahujahaho tutulungan nakti di urang ludi amang ragay ng suri pada marpangaduhamu jalabulo kita marsipatul treyan kolonadong sipaturion sa wanima pagkahawin bidor mulu siyan hani oleh atema